Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat no ma? Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pa kaway kaminsim kalong kabakordor. Menteri Sarkar Waman leo MLA ke Jowai constituency Wailat Mikishla ni ke sengi dawai pajba au ya ke Viewpoint ke wayi uchna ya ke sor Jowai dai lang ki charing lom wa yosuk yongka hachiru BM lang u Deputy Commissioner ke West Giant Hill District u Abhinav Kumar Singh u BDO ke thalas kain CNR di blog u Dr. H Niang u he chnong klik tersi u kitbok rembai na jerong ki pajba wa chong chnong wa kiwi Kani ke Viewpoint M ko hapaden cha tengit yong ke chnong klik terchi ke wahab hapo ke thalas kain CNR di blog harood usarok thymme Jowai Bypass wa penyabi wa usarok Jowai dawki netre yong riang wa usarok Jowai shalong ha klik terchi ya kani ke Viewpoint da chna lang ba ka CM catalytic fund hapo ipat ipalai ke office u Deputy Commissioner West Giant Hills wai ha ka thau wa chna da mantri da ka kong jai jai rambai Ukong san Wailat Mikishla hawe ikalam ongu kathau unki suwari to kawi na kalat wayarap upenku yayo ikot hakini kisngi. Way hagisngi wadep chadin han layaw ni usurok mpo emo waile da bon baha ki pajba wawan unki pengan na dawo yosuk ki sudang sokun. Kamte yulutiu wa neni chakmat iwani wan wa mut watmu ki wa em thau lang ba ni usurok bypass dauman iwa penmentoy yaki. Ong haro o wa iwai ni kesngi mto okut kodu ke Viewpoint tang wa nei benta imentoy yong lang daw chna le ki pankhana ki dukan bam wa dukan penyo nam ne dai ya ki tiar tenre iwa chna wa thain da ki bru ka ni hi ka thain Chu Wailat Miki ongo kamwa gani daman chwa ka thau wa yusuk la da to wa yo da ki thau warap he kamwa de yumut u he chnong nei liang yong o utho u kilat kuluti kamon u wanra ye em kamwa ka chnat tourism le man go wasmat bha u yarap he ya to wa ki kam un suri la da to u chna ki thau sa thau pai ki wa ki wi ki wa to nei benta u penku ye yo ila ka chnong ka thain kam jo i yo ki yo kre ki khon khan ro khlon Kamwa gani ke singi to i ekti le ya gani ke Viewpoint jak chnong klik terchi kam jo chakatri thau ne liang Wailat yuluti wo em le i ya kre lang haperdi ki bor district kador bar chnong wakatri thau Kiwi wan wa kalam kan thop u Deputy Commissioner u Abhinav Kumar Singh wa he chnong klik terchi wa kiwi to man go wi na ka banta go kan ku bhai ga yo ko ne bha jan ngai jan phi la sakhi phi na do mi u w bypass ne ni de yo bi jan gi jing wan yong gi kari negani ga liang negani ga thau ne ni ga tu ta ka tu sa phi go em lat go em thau che ni u pen chna pen le phi te man da rakat man pen chna bi tanga ngai scam che ni de man bai ka te ga một de mi yo mi be ka te jing yo man toy ni ba kat ni ga jing un ke per thai ki brum to de i ve ke de yo phi ka sngi son de than dang ini ba de na yo kan pem wai gi o yu sorok dio ten ma than ni ki kari go wan yen go wan go la online che ni te nga snyao comment no yo lu ti lang ba ka jing e kre lang yong i u ye pon ku ye ka ni ka thau bat ka ni ka jing wai ne mem kut ka dukat yo niu ye ka ni ko Viewpoint don hi ka ma khanau di sin tu o to dau chnai si ki pen khana te di ka thau ni lai ni bar ni phau lai yu pon che khlai ka ni ka thau ka dai ju i por la dau chnai ye vi dukan if ken yo man kai dukan cha dukan dot bat kam jo le yo bu ye dukan yo pun yo ya ka te ka ye kini ki tiar culture gi yong i ye kini ki bemut ki sula ki that ile ni ki tiar gi uchna kini ki wa than kini ki kam te ter te khnang wa inong wan pa ke man sange gi ni pa ke gi lai mi bari kam jo di cha di dut ki kam jo lai ye ku the ye phi kam gi po chnong hai ni le ku em lat wa ku tip ku start uchna ye ki te ki jing chna ye phi wan dai hagani ga thau te man ko kam ong ni jing men toy le ni pun ku go ye ka te ga yo ko kot yong kanika chnong ka thau he ni tene ngas nyau komen bha por pa jai kini yo tho kini ko Viewpoint at pren cha tigit ne
senyawa ngale katul kat yu ajer ya tu PM gi kepreng mukim ya tu em gi kepreng chatrit yong i dang kepreng chen le te ngayu lutiu he chnong na to thau yo de kepreng he ban do garap he i le yo chnai do garap yo bang hi do ko wa mo do ko wa yo suk hi do ko khri i bthan ke ni ka thau to man la pa ko miet ko yi de la de yi bet bem bthan yo ya sai te thau yo rap he cho cho bthan de yo phi ke tourism to man kan ni ka kloi pha go invest upun chna ye won i wo pun ku ye ga yo ko kat nga e ga jing start yong he chnom utang wa ka thau to bun sen ne gliang yong sarkar rap yuluti yo to muntana ne ba uthet to i suk uthet thau sarkar te ne te daw yuluti la yo tang ka te ka thau nga ne gliang yong nga klo yo u tho lat lang ba na tourism department o wan ra ya ki te ki jing em kam yu man da ki hotels la ne de ki thau pat ki bat kam te ter wa upun ku ya yo ko pat yong ko chnom ka thau bat kam jo le u elat ya ki kon khru yong ko chnom ka thau yo phi yo khan ka te to ko wa ya phai khmat ko ya ko wa bhai kham man ka teแต่เฮนี่งามกว่าเดียวปนจงในภายปอร์และเดลายแต่พี่ละเดสเลมเดียยังแต่สัจเซียนงาเอคุเบลโยนาดูคำตั้มอยากกองใจใจรำบายกูได้เอยันนี่เท้าบัดเนกสกีต่อมันก็แหละชีบันตาว่าคำกระดักโอเอกตีมันตูเอกตีนี่ก็เลี้ยงยองกับ district administration เอกตีเนาะก็ยากันนี่กับ viewpoint บัดอยากจึงกันไล่เป็นวันกันนี่กับตุชะชนนประกาศว่ากระเตยเท้าKatuan ko happy wo ptenwan wo pajwan ho im em lang i surup kam ke district administration tang katu demanan katu common u pelai penwan u pen u ya kanika thau ini tengah digini gikentin once again I would like to place on record my sincere appreciation to the deputy commissioner and the whole team for this beautiful initiative at this place. And once again, we hope to see that in the coming days, such initiative will be coming up at different place at different part of the district. Jadi kita continue kejap na ek play pi ku play cibu.